nti spirit na edi minya bepem sese me kwa wala nye ejuma so obi from ejuma nda e china na mo afo ni pan no apan na edi minya bepem sese me ba asafwa o minya no me bi no wo ye ejuma na ma me tia ade chi me tia minim da ha no wo mitimi tia na ma betina ekwan no na me nya bufe e betan wa da ma na ma so la ko adofo na ye ma mboy ma ye nya skadu tedi bani di me blend na me tane na me de ye lo fe be du kuma asia nka no po enso baby a but ko fo no wo bisa na me ka story na last me po me ya da me da bufa me kwa kwa ma children's home na efi me hu ma be ya me na papa bi tu for there na me ye na mi na me ma be nya by spirit na endi menya ma baby onye me kwa wala e ka ma wala tu na ma ko Train ma menti ase me yam crash me Who say answer who first born no? Mina 24 years and who first born no. Na that time no na wouldn't say spirit be afaw. Okay, yam bua ho no man say aba wa no so. Ebrebe na wouldn't say spirit be afaw. Ebra papa wi no na me start spirit na farm na mini bat tama na misu adwuma no. Na me da ye salon echi ti me lewa na mu de adebi abedam abebutu mo do nti na mu no na me tie ma afra me senior on so wo be yi fo nzima fo o de ajubi na me fra na ajubi me onte na me ka no no onte nti wana bibi ka eche na me ntiem Jesus nti me ka Jesus na adeko no sole mo do nti fit wono na ai na ma ya basa but na minim da bibi dam na odimechi nti 7 years no wudi 7 years na chese ma tena siye wudi 7 years na spirit no kwambe na ofa so fa me di 7 years minister dem ko echi won wose wo edua no do edua ben esile me edua bi ni hu de wo ya mebodin wa na edua friend ga eso aba yede aba no de yede nkuto anade nkuto de no oni yedi ye ya amba no ebe wa wodo to eyi round ni ateno we ya obetimi bi amba na eto onu bi brat ti edua ma se no mokoye den wo ho no na no odi ago damta na misa agudi no di nkonko okonu edi ban okay nti mame nti ase na se nkwala konko no mo de edi agro no eno mo mame o se hwan na ko hospital eno mo che Tom Brown any wheat ena mo sa bi edi ko odua na se edi konko no se mo kwa akoye oduane ewo dua na se na mate ho abakwasem da 7 years de na monyini na mate ho abakwasem da say spirit bi eda ho na say ho no ye spirit bi fia na be na yeni me kwa damta na minim mo kodo me sister penyin minim damta yes awedu but once that miss spirit no ochije ni on so fa je ni nyina so konua no mo by damta nya na yeni nti ebeye ma tire akom nti na mpapa samba staff no ye djuma nti na eba mu do amikikem na mpapa no misuso mu ma me stila na miswa nti wo 7 years no na spirit no be foul efa eye ebe wura mi mu dam time no ebe ye mtire akon nti ya na mikikem na ma me also wo from mpapa no wo fie da wo mbra no wo so mu nti wo kwatete the same edua ni bi no wo nua wo di gwalem nti dam time no feed bia jeni no parisi eye de be ya fati bua me ne o parisi ne ye de motia no dam time no feed motia nti wo ye na eye we ni no bia feed ko nti o twado mi mpo na mini nti ye samba safa na mo
Bewale, a chikra, Sapaka baby, I was tapo, a chin, and son and women there be a mediating baby. Mebo, your beba honor, you know, spirit, no. Almost or your dead spirit, sumo spirit, duano spirit, a habai spirit, a dead spirit in the do and a warrow. Well, no, at last, me sometimes it's me here today. 1 minute that. 1 minute that. Who are men who near a boy on my made that Timmy am today be a murder. Not the Oba, no, I bet shame. Oba or Bassing. To Mamma. Channing for me, Cacratcher. Will be but Gina today, Nipa, who be now bet shame. What come my aunt? I say, oh dear, Fanny Reverend way, or your cocoa cacra, Nanu near fu white cacra, Mamma net way, say Mamma bar, Mamma shall wig, wash us first, what tuna no pink spirit, no bear notice and describe nature and cacra. I mean, who name Papa, but many one day name you pa who name clear but nipa duane to say or your bear matintin gramo and I will bar akokra abrewa abofra bema or to say tintin gramo or tietia owa oba wa shade say we shall there we shall come bibia ya black ni bibia ya black hey we are see who chaze and some me say movie mu na ya na meti na ene die akuma mu nsam me patrol tiefuo me wadwiri ni o meti nyina wo se agume na enti obasa no a say bia wo da ha no epono na ya wutu wuntu kwan be na ofa so oba ana abere be pote no oba oba cha mitu yes spirit ni tie na bia na say mini benyi ni ti na say mini benyi ni ti kama ompe say wa oba na to obisesi e da mini benyi ne be kun that day no on me beda ono woda spirit in me da ono beda ma hu so ono woda o faw pache no bo akwahuma pache baby spirit beni u du ma ware ya wa wo mama akwahuma oba faw free pache sana nche na be ma me ni tinina ye ntemu ate nti ono beda na be ma na ejao enche bo se ko sama nye bia na simi ni be ma ni ntem na me figo ana be ma no figo na chese ti bedu maybe be hu se spirit ni ntem mpese me wa o de awunim e ho ni na ebe ba ho na me mpese ye kan ke se be ye chi wo hu enti ya mami ye ba bi a me bisa no enti no spirit no uhu be ma say bia we ne be ma ti wo first husband no e dey ne sima amujae aso sa time na ye ni nti me ne te no na ye ti eno so me ne te fine nti papa anokra na papa ye muslim to obe What's in the shadow? I'm in front of another link of you. I'm in the South in the shadow. And I'm over down anymore. And you was another of your husband. You will soon see at the dimension in my friend. Hey, I'm going to get you. Chile, with Jenna. Oh, we're feeling in our own. If you're front. Oh, for the baby. So, what's this when you want to obey who be on? So that's Akoma 87.9. Thank you. Hey, we did it. Where did it from? Anybody? Yay. Oh, hey. One fellow. I feel I'm a coffee. Why? I was
away. Hey, what can I say? I said, let me know about what you're Janana. Hey, Mary. Very big one. Hey, no. Oh, you know, man, I will come back to that. Oh, this is the one. Hey, no, wouldn't fly back. Tato, I don't see that. What is Mary about? You can't go and get him. Yeah. And I wish I had to put it on. I am to say, I'm a partner now. What's the matter? What's the matter? I put it in. Nobody may have done it. Nana, the job is not good. Oh, that's not what you are. Oh, but then you could have come here now. Who will be? I got nothing for the piano. I walk around with you. I'm a child. I can't do. I'm a jacket. I'm going to go here. Oh, but then you got an over my own. What do you want? And I will be able to try it here. I can't do. I'm so many years now. Come on. Sweet one. Oh, that's another one. 87.9 Kumasi. Mary, you all want to make what them? But you say, we ain't any. Now I can dream. Now your baby, baby, the nigga who bra. Good afternoon. Akoma 87.9. Akoma Munsambre. And Owusuaa Modeshe. Son nana ya Owusuaa Bempah. Majimeja. Michita for so ebo mechi dom pampe. Ayatna se nenso so ye ba aba sommo ye dem e wo Facebook Akoma 87.9 sanso so e na YouTube ye dem of course me dem so live e wo Onua TV ewie Reverend Sia apa live atna se sanso e na me Queen Sabida brother banka papa bi ono so atna se Adwoafa ati Peggy momafo nyina girls prefect ono so atna se sanso and a fresh boy the papa j ono so e wo ha choba hene Kumasi nyina choba hene na Nabila Kantanka me producer akokora ne ba e wo KG1 ono so e ye me producer chese ote hanom say obia ebo adwuma kwadwo sa akwade de medi we aduane sanso so ami edisi hanom say enti awie ya baya ya tena sidie na onim say ye ba besomo na sana no amamema Reverend Sia Akwa papa medofo my lover but what to say? Oh, the road is already clear. The road is clear. My God is autoconadu. When you talk, He does. oh, okay. Yeda oba dia se. Bibia edane kwam. Bibia dane kwam wo. Asa ene nkwala ne pese o motete o. Asia wa na obo crash. Me kam kire wo. Obo crash wie na. Eso hanso Paul ni ma. Otu omani asi. Omu hia spiritual and physical deliverance. Sa wo hu. Emrante na yo madwun so be die o casting out no casting in. Unim me pese no mo hawo. Still na we ni jime ho. Because me hu se baby say ade efe de efe. What you say your baby or her last time say me introduce your baby mama. Or baby anu awu mienu a. Na mo ka che me say se bia memfa no. Your baby or wo tete kura unya no a wo pe. No baby or her. Onwo dan so mpe. E ta metwam. Nti me die emrante ne kome ho kura woni omo be die. Baby na obi akura ntimi ntake me say unse sia de sia. Yes. We nya kwankire o. Okay. We ye baby enyamedi eduru ne mpempenso enyamedi edu ni position. Ima munyina ye pa. Na so ma ate ase. Me pese me chia unsa wo hwe me tiri ho a. Na ni matwa yo ko. Oh, ho ye fe senti na mrante ni ntimi o no. Na enra. Me nipa bi na de me koya fa na apostle say tutu. Oh, okay. Ana ode me call say ode me call ne baba bi ho. Okay. Ti me duru ho na baba na say me ta hwe ewo Akoma Munsam ni Onua TV pa ewo aboabo number 1. Oh, okay. Na eho omofre handwriting. Okay. Say the way see am manima yesoko no minimum say otie yen. Okay. Enti no handwriting. Yeah, that's pa say wa ma me kunu ho ayefe. Me a me kura papa bi. Che say me ya da me ba ofie zam no be kon space nko na ma bi wia. Me fast space na ye kuna me fast space
e fata opa me da so papa na omunim se wa na oton no ani o omunim we design ben ya research shanatari na machine she oh everything is on point expensive sir mekura no unti ase ma tamfo bre obi ohun mi se ontimi nidi sawo na mkacho obi ohun se ga ontimi nidi emi atamfo mo bro mama bibi akoko de onkopon na do ene ya ba ye besun ya betaja aso akoma edanyame ase ene ye midweek Wednesday nti everything is allowed yetimi ka bibi abi aduafa ati no ene de otimi so free hospital an wo ba mama nkai say Posa Travel and Tour Company Limited o say fa wo visa ho nsensem ni nyina ebra beda wo mo wo ticketing wenya visa wo ko baabi ane wo tu afri Ghana hanom say ya na say wo ko di djuma wo baabi a ene omuni nsa wo so na omommo a wo ticket hotel reservations ene unze odu airport a obi wo hono afi na okwa brand no akọ taxi ana say car ombeye reservations ni nyina ma mama Okuma ato ye mama akwentu na wutu no obekọ na bibia aye kama edida na akwan mu me pa chop visa nso so a omudi mu akotene pa a chese efi ne nkekawa bia enimu me pa chop hwehwe kwan ewo first floor amansie fie ho Matthias Junction so amemaizi macro asem na making ubehu omo ho ana se ketia shopping center o Morocco adeshiman ho nso so ubehu omo ewo honom frɛ wo mo ewo 0205215495 ana say 0504256360 0504256360 wonsa beka wo mo na omone wo edi djuma ma won so wakoma atoyem 3P garlic mixture and we make from out say boost to immune system no o pressure na de bia e wosro no wanu munro na che wada ma nom 3P garlic mixture na emboa emma no efichi koma na mema no muhuni mbon mo boys na ba no munhye da anytime so so ma so sa enti wo the menstrual pains bia ba ha na sister ba kontem enti me pa charge 3P garlic mixture na nom na wo menstrual pains ni nyina embra from bakra no ahu ba na se o sresre na ho ayefe obi ho no ba odedadeda ho no sa me pa charge mema no sese omom penisa we sugar insensem ni nyina high sugar and as low ni nyina fa down o mo stroke asthma na mo amukọ afichira and as amukọ dwonso a mutimi so mo be mamu a be don hwere aduasa ana don hwere sen mama ye kan don hwere sen aduasa na dwonso no compacho enye buokrom pipe enti mesro ojonso amani float say mani float say ni out estate papa bi mu a chese omo pipe sisu sa wo de bi asra na ofu aye cheko wonso ni hwe status mu ene na office won frama ene odi kuye J3P garlic mixture na num na oho ento ubenya bi ato ewo pharmacy any herbal shops etwa krom ha nyina ehia kodami herbal misty herbal Colinac Apidank ena Angelos na Frepiwak natural ewo 0248928824 0248928824 and I say 0201000021 mamin kai say eyetoa ebofoma epai enti woto a eya somu yie se ne be ya wonto emmoka Matadai hospital ena efre wewie say ai omo eye hospital wona so bi a chese wapomuden wonsem hia wafa ni nyina kodan omo enti general OPD surgeries ahodo na me de enti eya menta entwam o Matadai wona say wonyem ya wokọ hono mbehwewa ma chese wo konkra be do se obawu biom ti me fa ho na me kondo sa se menyem nso adwuma mu ha na nabila ba pamome me nso manage madwuma ho ti mpese menyem me ne bra na kasa se bra me so aka me to atom eya susu don't go deep
eni na brush sani abaya menko matade wana mensan ubiem tibra mesra ya tobo ase wate sanso so ena nkwala wa wewie no musan hwe nkwala kama breast free breast screening omo ye ni nyina bi wo ho omo hwe ni gynecology wey unse ukọ hospital mama your gynecologist ni bi wo ho no ma uka se sisi yo se da ho na menhwe ma obe fechire matade ho the professionals ene wo ho nya da ho na menhwe debi omfo omo nsan wo basa akwa bi am koto no baby eye no ordinance e kwhye ho eye no ordinance me chia gynecology fo nyina gynecologist for am okru ma nyina me chia mo am wo no munya enye scan ahodo omu ye bi wo ho labs ahodo ultrasound omu ye bi wo 24 hours ambulance service baby I will be on be frel o frel omo eno ane say omo aba be fa o ana say we hia say do be ko kesie mu ambulance ho no ma che say eni kwan say o ha o ho kra Chisha Mata de hospital echi akwan e was Santas roundabout go filling station echi wa ho na ubehu omo ho ana say bibia ni afre omo e was 0244088918 ana say 0244 691759 050 0540 171409 Matade Hospital na etonensa for kokwansa mano fomfom sesen ade na esi adwoa so ni za me de odu me kokwansa na mtia me yama ade de ntia mano fomfom sasa ofuti ha me kunu ti ha ntia mano fomfom ne pressure na to me so mama makwa aba no ana wo hot sen nyame adom enra medase the wig is wigging of course the eyebrow is eyebrow ai mama baneme when ye eyebrow me pacho diva beauty salon ono nkwa na ye makeup me who say fata opa onim wanim makeup ye pa she's very good covered. She's very good auntie diva beauty salon ye chiao owo atonsu high school junction ti ukoba no abebo number no why sa wo ho ye nyame enenso ya ba be so ai na midweek akakakra na de na watchuni kogu. Okay. Sunday so say Father's Day. Okay. Aye. Any me de call. Any nyasem keto obona me nka se me refi na bi la be jimi. Me ma wo remfi. Na bi la be jimi. Mo yen celebrate omo. Na se nye jano mo anka ye nte ase. Nti den na me mfama me kunu reverence ya. Oh, edu kwesi ada. Kwa ye nkwan. No aheda ye ne special. Me ye nkwan no. Enye nkwan ye ne special. You are man dog. And I'm special. I was saying the bia wo ye no surprise na papa de was support papa was sorting it out but wo kunu de e special bibia so ko bia ni spatus so say father wo Delilah for mama say ye Delilah for your father de and banye ndu time I will be celebrating to one father nti na na bila de potential father potential na bila de Belucci say father potential father Delilah kwanu tum Ajwa nana ya ohoye nyame guso hweye enenso yaba ai ata otonwa mo wase we ne ba na ochikosua no ka kire nza mechia no mateme ka kire na obetime nka anwa mo 30 sida 3 baako ye dana se say dentia obende okay ene yaba besomo na enka story nke yenye na so hu behia se ye be ye fisa akoma mu nsem de ye nsa so adwuma mu ayeye ne yenya ne puma sibrentietiefo ene ye ba bedam madawoma eya na maboa yen na ya sister no a spirit bi ne deda no spirit na em se wakọ pension na okọ pension no wanye savings anto ho etu on de o man ne be maso a ya sister iso surodo chasa spirit here ni pa no ne ya sister ededa se o reverend si ade ne nsa kokan ye ene ya sister hu to ne nkakra sisi aka ne dabrim o ha ne amane a ya sister inem ene esan ba beto aye nkomo no so mama nkai wo se Congo ointment and natural ventures ena akwa akofa ba o say
skin rashes ni nyina mpompo basa kakarure mema na kakarure agimuti aboso no mo nkoto bi sanso so ena ntemu apropro udware na ho kekawa meso pe Congo ointment echira kwan na efa so na emwa wo betimi afre natural and e was 0249017101 0204616161 ana say wo benya bi ato e wo Dani Herbal Sam and Co Hello Herbal Okanshi Repash Herbal Okanshi Gapson Pharmacy Okofodia Christ is the answer and so e wo takra de wo benya bi ato wo honum Kongo nupa na eye kama pa Charistic Ventures omuna kofa Zahara nupapa ede aba edwaso ntisa honam ye wo ya wo sexual weakness ni nyina ma ene mema ene yare akeka ho esoritia wo honam no anase wo nipadua no fabra bedan wo mo ene ye ne na omundi wasem emma frɛ Charistic Ventures e was 0246348334 0246348334 and I say 0248569335 na omone wo entwetwe nkoma na say na wagi eduro no ebi anom ama ohu ato minwa ba ete say ka eya no akasa kesi ama me acha bibi e koso acha na eden na esi bo wudini bi ma ye na kaya tiefuo acha from Fati acha mina because a spirit oba hada ben ba ene week acha eh we sure okay to buy now say then how acha let say bia wale me ya kasa kese who was spiritual marriage what yare wo kafra now also was spiritual marriage acha den ekutia mu nyama bebre acha ama wa resem na baby obeda acha ka ye pese yete because bia na obi anya kwan anhye nti sanfa ye fam kakra na wo ba ha koye dia sensi nti no hyase na obi ada no wanya bia ntie no ennei o tie a wate asem na wo beka nase acha akwasa miwo 7 years no na Mr. Penny yaso de me ko ifiche na oni mi ko di agro na sweet no wale mi wo ba na yeni ko pim tama me be wale mi ku no dinkan munu na wale jai ba ye hwehwe etru na chese spirit no na wale me edinya ti fiti satan no me nya hu pa ba fimisisi acha nti sise den na sise na hoto ben na esenka wunya wo ye adwuma ben acha me hairdresser acha me adwuma de me salon but akra na ya me di ye work empe okay acha na me ko no of ko wale me ba no papa acha o ka so be salon na ma but on spirit ni adwuma ye nti mama papa na ya mami nti spirit ni niema ben sa na ya oye wo ni ko me pese obi a adano wanya bi anhwe ne ene wo hwe no beti asem na wo kanase nti spirit no niema ben ene odi aye o how ben ena ama wo komu sesi a eno na wo ka se ama wunya ahoto a obi nti ahoto kra wo pe na wunya ye na se nti den na spirit no aye wo den to bia ben na sisi ode wakom niema ben sa na ode wo aye acha ti bia de bebre akwasa miti eni ni on pa mini pass it na mini party na ochira na mi wa fu nipa no oba na be ma obia eni mini ba matia
ɔde ntɔkwa nsɛm a nyɛ yi bia na me ni bɛrima no agyae saa na saa so sɛ adwuma mpo na mmɛyɛ a adwuma no nipa mi ni yɛ adwuma bi wɔ ɔnɔkɔ no na ebi a nipa kɔ ne pɛm asɛm baa na ebi a mi ni yɛ adwuma no na ɔno mmom asɔle tia bɛɛ sɛ didama na ma agya yɛ adwuma no bakyɛ wotia mi nyɛma ɛno ebi no nti wa try sɛ obɛpɛ adwuma yɛ a wanya da anaasɛ wayɛ adwuma ma spirit na ba hɔ abɛpam wo da ebi wɔ ti bakyɛ first no akra ebi wɔ ma akɔpɛ adwuma na nipa no so obra no ade bɛkyi na mede me nyɛma bɛkɔ na nipa no ka kyerɛ me sɛ ne kunu sɛ ɔmpɛ obi a te sɛ me ti ne ngyae ayɛ me nyɛma bebree me saa ɛnam saa so nti na ɛti mahu sɛ ɛsɛ mekɔ eslim na mekɔhwɛ wo na me wale akwala no papa nti anam so na mede kɔɔ nɔɔfo ti wokɔɔ nɔɔfo dɛn na ɛsiiɛ na mekɔ wale me ba ne papa but mebɛwa no mema ne te aseɛ sɛ biribi spirit ne ha me ɔno ɔka kyerɛ me sɛ ɔde me bɛfa kwan bi so na waboa me ɔno ɛnyɛ easy ma no saa na ɔkaeɛ na mmerɛ a ɔwale me wieɛ no ɛfi deɛ meka sɛ bi a wei na mekaeɛ no spirit no wansɔre a ɛsɔre sisi a menti no wɔntena ɛfi deɛ spirit no bɛsae no adwe ama meka pɛ na ɔsɛ ɔdaa bi hwee ha woawogye wɔ spirit biara ha ɔde saa no ɔmea na meni ɛha ma ɔsɛ ɔbi biara ha ɔde saa na mede bɛyi ma akwalaa no ɛfi deɛ ɛda a mede nyini me bɛn na ɔne me ntɛm starteeɛ basa na spirit no wahu ne da pache bo me da oni me beda ma se me da no jo ono wo beda oba no nipa tibie mu anasa obetia na wo ho esa no anasa wo hu se waba wo nchen bo me da wa na obeda mi so me ti se wabeda mi so ti bo na me ti ebia make dey be Jesus ehonu na wasole ebo mi da akunya bi ti se we mu ebo no onam dan no otwa me ho ahia wo hu se wo otwa wo ho ahia na ya na ana wo nsoro nwane esa na no ama wo agugu ntimi ya hwe ibi tie kra obi ni obeti nti se de me ya mi matebo mi tie se bi Jesus bacho na utia mu Jesus na eye ba bonten anase ewesa wo no mi de ewo aisa ndeni mi tie but mi nim so bit mi je obeti dia na mi ntimi nkyere na ode bedan ye enene na wotwe wo free ha ko eden na esi bacho mi free ha ko no mi ko da le program Saturday Sunday nso mi ko ye nju ko ye no wahu mpuntu kakra bacho mi gusu kakra nti mi so ye ntu o ko ho ba ye no spirit no wa beda biem bacho mi free ha ko e de bacho o ko so fo ho no ba ye no no meda biem bacho na se den na ekoso e den ti na wasan ba bacho baby amenya dani asem no mini akwala ni sisi ya because of abontin na ya dan ti isi abontin himfa na moda ye chene ni be but you do baby no kwa na kwa mi ko papa program ni apo sister ti mi ko do Bempah so stores be ni na ya da mi ko na ho aye ma ho wan ko tema na ho aye ma nti ya sa asaf na fu mi ka sa mi ko but bantima o se ho no PlayStation do ho bi ko baby ya da so bi ko do le de we ho aye no na bi sa bi se so fa ka ko asafo ti asafo bi ko tina VIP station na if you hold on to say we ya o ma di wi asa na boya baby akwada o mu mpiri ma wo du kwa ya o mu mpiri ma wo kwada wasa ensu ti we dey die na no we akwale ko papa so nti ya da no na ga ba ko sia kai ni bi wo ho ke ti ona se na dia abo na mo se ti ona sister ba ku yin na ya da o se
ase sunsuba ti wana bi soli ya na ya owo pacha wo ne number bi amoda na di ti ori ye da ye ti ko se ba ori di ti ko ni se o ti ko ni se na wo ba ni ti akosi se ya jaho je bi o ti ono me di ko na wa bre o ya le ti o to won ba no di ti ko bi be ya na wo ti bi jari se onda na bi ti to ati o bi so na bi fa bi ti bi ese me da o ti ge no o ka se eni abo na mo ti se sunsun ti no wa so the phone dey sha abo no ti mi so na bi agbo ro die to na bi yi pa bo mi dey bonu no e fi na yu se yo na bi kulu ensu ti say den na opese tie for ye bo pacha opese tie for bo na bi nye baby akwala ni enda pacha emu oya pa sa akwala ketua sei na jese omo eya na obi eya o abontin den na ya moda so woroba me di sawa na me tuma ba kwasa so oye den na odware ko jare bo baby a obi jiska ise wo ba na yare dro be na odi ama no pacho no be ko to ti da eni obo wo so kan ensu na wato ama no pacho nti de wo de beto adura no na odi akoto ama oba no pacho na oba no wadidi mo wona oba no mo ye den na mo didi pacho ena be ba no bodu mo na na here to ani emo na de bo am na ya mo de to aduane pacho ize nso ahodin ni ho uni ahodin ka ukoso aso akaya ibukura nso ahodin ni ozeze waye mre ontimi enne se oni obi koye adwuma nso so a na aye boyi enti nka de ebeboa ne se nka papa eboa ne nka kran ma na de no ho no ode no ho wi a na afi the road is clear enso road is say etiefo sene ye dam da no we de moda o ma nana bila bre ofa ba kasa o studio 2 studio B nana bila somo studio B nana kwan ben ye be fa so ye be bo enwi edan ben sana ye hwe nana utie enua ba na asem na areho se na me frena bisa se ne ho tisen se na niema esiko alo ma me sa report o kan yi se ba bi o mu da nra anajo se nyanya me a ka wo be kaneba na me yam sheme sisi a oti ho ni ba bi a woda na stores no nim kura na odi rubber se form no ada no ye me kai 8990 na me wo adum no se adum na meti sa me o kan nyina menim ho ye frɛ ho animia hotel form ho da no animia hotel o mu se tueska o moda form ho na mu tueska watchman for na ho no so me hwɛ wo mu so enti emfa store be se miensa se nan watchman ba ko na hwɛ ho ti sa store nan ni nyina enim no ye ono ni zone ti mu amobeda ho no mo gije kakaka na watchman na je animia hotel ye me kai kane no minim se na ho ti first na watchman for no mu apɛ boxes so mo be yi niema no sa papers no mo tete no mo apɛ begu ho nti ne keta o yusu no nti oba na odi bia ma no ade ase form ne so wonti bia na ade ase so no ada no watua ade ache no soreko sa na mo de da no nti minim se ehwa bi no wo de a na se ho no kro se atueska animia hotel nti mframa efe nyina ho ne nam etwam akọ ntontom etwam nyina ntontom ebe nyina wo no mba besra wo se nyame ye wadom ne sensuo gemu dia na se asem na ato
Oba sorry atwere wa. Be gina ntenten saa ho nyina ba fu wi amasa ahwe nsuo no apepa wa amasa ada. Nti enu aba no wo bre na ohwe ne situation na yen ya gya atwe se behwe aboa ama ne ho ato no. Na se be bi obetena ama ne hwe kura ya hwe no natimi akoso no eno so kura kwa ya asem. Nti ya we de ya besre so obi wo do prapra mu bi o baabi obi wo one room bi da baabi a animanim bi a obi antimo da hokwa obetim di adom yen ne de ama enua bai akosue mu yemfe ne nto ne baketo na oka ne ho no eno na ma na asem no se dodo na modeda mu nko ani osoro ya no afa na ade ese tino ne no oko na pala unu se free na ochi oba yebesim ne yakora no so atepa na mi amu akwala no ma ye basa na didi enye ne na ye mu nye ne bibia anye akora no ho nto no enti oba sane ye besre tiefo so bi ewo dan bi o baabi ebi a wasi awie unya nkotena bi kora mpa de amu obi a onso timu prapram dada kora ba ko bi da hɔ mo asempo se e top ni si ano mpo ne ye hwɛ ma nya baabi de ne titu a ye behwɛ ne aboa ne ayesa baabi obenya de ne ti ato ama akora no so enya good living kakra na ye hwehwɛ de ama ye nua be na abonti oda no de nyame nim ne anhwe ya da chena ya ntia sem papa emfiri ye nua be ye ho nti e besre akora na okura no ye nim de akora no be ye da che yenim akwada akro yenim ne wonimu yenim de nyabe de enam no so ba nti se ansomu amoa na akora no efiri ne nsasisi ya Ghana nyina ya hwera de sa so hwempenifo edi enso penifo ewo nyima akese wo manmu se bia ka mu so fa bibise mu na nkanyankopon to nsa furo mu sabre no a ka yenye mu ne so so fa so kra nti ebesre penifo aso mu ya no nia obenya nti yenyina yensom bi ne moa ne mpe ba bi me nua bai entena sensu mpo se ye nya dan ne ba bia mpo ne se ha bi mpo so ma no a etiefo ada wo ma mu so betimi aso yasene ne atimi ahwe ne ba bia benya bibia yisika beso no na wa wuru yakwa akɔhwe de ama no naija wo so nya ba bi de akora no enso atena nana obi tie na se o pese oboa yen a number ben no fresh wo number ni na se number ben no betimi aye ne contribution kakra bi ensa number da bia ya ka no 0530 50 7849 nana sisu bi 0530 50 7839 okay 0530 50 7839 okay we ni number ofre esisu sisi ya nkomo bi apeso ni edibia no ye no bedi na afi mu a nso wode boa ye no ye so ya ye na wa we tu ni nyina ya som ni nua be eno anesan ye momo number na a pesa o mama mi kakra de bi atosoma no a ye bompa ye senkosi bia nke na ochi sabri ye nsen hia bim no na odemfo adawroma na enya bebia ma wami atena onye na sumdwe kakra na no achi so ya hwe ne yare no so no na yetu ho anam so fugu so a wo ye na empenfo nam dodo ensen kwan so ti asi ntino so fu ye so beta so fu achi obi bia mu ama na atimi aye na enso atimi akoye nti kina bi na sa ne ho ato no wanya na sumdwe no go ba bia oti a bibia wo first ni ti akwa bonti akoto wanya na no aduane de eye ono na asem ntino se die hia pa ya na mo edi nkan se benya ba bi ama na tena na enu achi how nso a eso no de nam no enso be free no so sa ni mami no free ho no mo a de aka de na se ejai ama ono ene ne nyankopon ye da sina na bila producer na akasa no tietefo wo Akoma na say come se boa yes sister ya momo number no 0530 507849 0530 507849 kitwa bia se me ameka no enso kokonso ne ma ehina ye ma enti wada oma kakra bia peso akora na wo send no obi nso send peso aka ho yesika kese ti wada oma edi no ebeba Akoma FM yenko covid organic tiger nut ho atadwesam yenko di ma bibi kakra okay anso o si di beba Akoma FM ye odin pa eto aso obi ho a ohuni sa na nadwe ne se enye ho James Agblevo ani dikan Agblevo
edi kan sa na Akoma FM na to aso oh okay ye company no a okay na ye mpanimfo a edi anim ewo adwuma mu ewo nkran mu baako na ne din ehye anim no na Akoma FM no eto aso we ekire se me ameti ha ele wa wo kasa yi enye mu bia ne number no ye official liar mpanimfo ato ede amayomo register ayede enam so ebua etiefo ti se wo sende na hu James Agbelevona e ma wo yam show na ma wadwen so nsesa wo to aso hwa bo sa Akoma FM eto aso eye no a 0530 50 7849 0530 507 849 number na sa ni beso kan bi kan 22 bi kan 33 nti 0530 507 849 yeah that's it na bila yenko kovi ho emra minua be ma minua ba memo akwa ba na je osu minua ba na bibia bokodi ya mi ada ma o de kovi aye mi ya o ha ya medase o top no so fatal medase eja se oni fe de amba mi hu se ne wo ye oni anam se mi sua o sa se be ya mama mi mami abeho bibi akwaso ya mi ada ma boss ho ye the boss gina na so o kwa ase mechia na pa na ka chere no boss o she factory din say medie no media ma aka single one okay intimpamcho ohe kura inti boss we dey boss pa cho mechia we wie sani ayema meda matinka ho adwuma ene ma ho ofe ho hia opa intimpacho meduane na esa aka single one o chia me we ni masamka osinana wa inti boss we dey wasumwa every day na wo maye ene woni mpese you spend more time ewo ye mama mpanifo ene ye papa no mo a omo wo ahomejie mu ye for the pensioners no say omo na akura oman omo na ye adwuma de omo ahoden aboa ma ye mrantie yeso ye toaso nti ye mama mpanifo a won mo ofie ye papa no ma wo ma ye adwuma ne omo ofie omo je omo ahome no omo na mpese me kom ho asem on say nipadua no ko nanim no unya ne se na wo ya abrantie no nso bu wo ha me na misisi nya me ya me kotodu nya me ya but woko wani mu no na okotodwe na honam yira wo me se first no itimi communication stadium hia yes na half ramin and then ntimi yes nti ese se unya bibi ye natural food supplement na wo de ho to so nti esan niema ya frafra di nru afrafra mu no obu wo ha ompesa enuane no nti ontimi nya bibia ode bebo nipadua no ho ban aha nti na yaye covid se ye mama mpanimfo ne papa mpanimfo a omo abre amoji o mahome no omo mfa sa aduane emmo nipadua no ho ban efise se wodi a o diabetes na wodi a se da me kan no eboa o ema sugar level no rise nti wunya complication bia na eboa ma se wo pressure anase for hypertension ni bia eno so emma wo sugar wo hypertension blood pressure no enkosoro on say last month and last 2 months Ghana Statistical Service so bi on ye say nipa ewu afi etwa mu no wo hwa nipa ne doson but yade no a ekum nipa kase pa no eye BP hypertension yade no they say ekum nipa pa first no nanka ekum panimfo nso bu awanyia nanka saya de na bia de ne ko enso ne as early as 30 25 nyina enya high blood pressure esa nuane ne niema bia ye yi ntin nso bu ho na enye ne nda ho but esa aduane bia onim nti akodi ye esa bia o haw na adwendwi beda no so nti na ma sa de na ba but asidan kanya me se wo BP na wo pressure anasa wo adwuma akra bi na wa brea wodi covid organic tiger nut ya tadwi sam no a eboawo emma unya complications enti da bia no ho odin esan enuane nro a nyankopon de adua eye covid atadwe sam no mti no so wodi bia build immune system no immune system no ye nkwam wa nyankopon de adua nipadua ni mu a omo ekotie anyarewa sa immune system no ye wo elements we from fighters sa fighters na we immune system mu no omo hia
nnuane nnuro bi ebeboa no wonya ahoden na wodi atadwe same covid no a eboa build this fighters no my immune system is strong nti se ye wura June July mu ye papa no mo ne ma me nkokorafo mmerwafo no ya na ahotutuo ni kotodwe efise kotodwe no aso ni padua na be 60 years 50 years 70 years kotodwe no abre sisie no abre ubu awo be se num enan mienu ni ade ye funu no so aye adwuma saa ye papa mo no mo de o ma ho de aye adwuma de boa yen e ma nkura ne ko school nti ebra so se sabre ya o mo je o ma ho me no ye ma won natural food supplement na ye de boni padua no ho ban nso buwa na nyame aboa no se be di 80 90 100 ansa na wawu saafo no se o mpese obinya complications bia waduane eye COVID organic tiger nut powder nti emrante ne papa ye nua ma no yesere mo monto mama papa no na wo munni na wo montra se nche ebi se sakre so faso any free se papa anya hwe kura ho no ase otimi to COVID na odi na wo so nya hoden ebi se woto na woni sika kura na se wo nyare a ya na ye na wo se omo no munyini sana na akwa mi nua ba na ya na o matenka na ni yes kwa wo ho no ma won fa yere se mi nua ba dabi na no mi no remember we di 88 years o se na yere di 70 na oba no pese wona na be di agro yi enye wono a na me ka se oba office na me se olu enye oba no a o se ade no ya adwen na atenka no wo ho a na odi be hia wo nika se bia wa bre wa ya adwuma na mankomoyi sa ade na wo mu ni nyina asa enti enye wo sa na nyame ye no nipa no wunyi no na o hawo ne sa na ma ne but na akono na kasa etiko basa wo de wo to covid no so a nyame ada woroma anunsuo na eboa ma atenka ne kanya no wo de ye waduane a eboa ese kanya ne bio ma oni wura se enye bi enye gidigidi kura yes aha se mundu sa atam no aja ahia onya ba ku bia na aja odi ada na ye papa no asofo no nso unse djuma na den kasa djuma enye easy kura obu ho from Monday to Monday ojina domanim oni adaje kura so enna eya ade anyankopon bobebo a nipa mu se ese wutumi da na utimi fa adwene yi se woda na nipadua no etimi ye adwuma yi but opese woda otumi na wodia ne se wadidi awi a wokoda no na wa mix atadwe sam covid no na wa bo oto ha wo cha akora mo no obeda fili ma nipadua etimi ye adwuma yi na wanyina che because adwuma asofo eye oman mu no sanye wo mo a ankenye nti pese on de natural food supplement covid no eye o maduane nti wo sorry ho no a office na nyame ada no watimi asi no to bisi ho na wodi nso a ekom ennew ekom ennew nti tembi abeko fie no wafu enye kese because nipadua no de nipadua no hia no wo de ama no onuru fie ntem nti no tembi a se ekom de wa the COVID organic tiger nut powder na ebeboa na build immune system no na ebema wa hoden ebema otumi ada diabetes no ebe manage na maw pressure no ebe manage na maw mema sam no so ebe gina yie akono na ate akono so ebe bemu na ho atọ ebia na ohia enchiremu bi free numbers no eye miensa 055 8400 265 055 8400 265 and 0244 78 76 39 and 0200 77 72 Okopoku trading ewo edumu a ebi wo ho Freddy Mens or Dr. Mensa KO Ekus Pharmacy ewo nkran Ashaman ebi wo ho Little George ewo Tema obenya bi ato Nana Boachi Asa Okachi Drug Lane enkran ne shops etwa nkran ehia ne nyina no obenya bi ato na Tenated Herba
oni yen aye agreement say ne shop o Ghana ha bia no wodi beko ho se be ya ba bia wo bia no wo benya bia to na Wisdom Amachi supermarket e wa Tech Junction ho ko ho taxi rank ho e bi wo ho ko fodua so Gapson Pharmacy station ho na no benya bia to sunyan eye bono okọ Greenlight Pharmacy a e bi wo ho Brekum Newborn Chemicals e bi wo ho Takura de nso okọ Mensa ho ara e bi wo ho Nimdie Herba na mo am Connect FM okọ ho a benya bia to sa so na Jeff Herba e o Mankasim okay e ho so benya bia to eno achi Herba shop pharmacy bia bia onua TV ni Akoma FM ko duru bia no se wo ho a free 0200 0200 77 77 72 72 77 77 aye COVID organic tiger nut powder ye botaye ni say ma waduane enye waduru entwen ema yade bi emma ansa entwen ma ema pressure no nkosoro ansa entwen ma diabetes no emma ansa se ebi abeto kwan so a fa COVID manage no untumi na eye COVID akono na te kwa eye COVID emerante no so ampa se mutumi bo adwuma yi na munya ahoto no status no eye COVID ana ne so amedwom banti madwom afi election year eye busy year politicians no unko fie ntemti no fa bisi uka no odi nso na mix abutuma asesa kora awe ne saa na obo nso aguso uko baby na ma discover bibi okay my little girl oko school no tetoe na ne kotudwa ni mtwitwi ozi na ka chwa me need no correct yes unte vitamins a nipadua no hia no ko atadwe na nkasa no World Food Organization I describe on say a superfood. Okay. If you say vitamins are, I say nuani no nipadua no hia ni nyina be 90% atadwe ko sam ne mu. Ye free vitamin B, vitamin E. Sa vitamin E no say udi aduane bia na ebi wo mu a eboa nipadua no. Nko na ni dwan no. Ni dwan no say wine. Wine ko no. Yes. Wine fruits nipadua no ahoɔden nipadua no hia no esan se wode atadwe sam no ema ne dida ne ntim akosoro nti se obata ankra wonum odi atadwe sam no fusu a o produce dem akra no e wo soro kase pa sa akra no wodi bia onta anyare se mo de no so kan baza de adwuma ensuro se oni na chim ze me de ko do fra me de so mo pa watamina na watra kwadu no bi ai ya nti mo na je watamina na ni yakodo eze ono be junior ambassador okay so mo na de watamina fra me de mo pa watamina pa we I don't like the banana use watermelon wow mentra watermelon no ede feel ende pa ye wo se enwumre me koda na ya de twetwa kwadu no na ya de atadwe sam no bi afra na me de ice cube agum nya se ene se me ye late me be confirm numbers ni ntwa ye ma mama mpanimfu ya fa abrochire for de ne kan abrochire for de no me hu kura na ofre numbers am dia to dwa okay 055 8400 265 0244 78 76 39 and the chat to 0200 77 72 77 COVID organic tiger nut powder enchirimu bia wo hia bia no ebia na wo shop wo ba bi na wachina wonya bia o frɛ ya ye be ma wo saka okay dance uko akasha bonse se mchia no ye be ma reverence ya abane wa be chire ya sister healing process no senior OCF etiefo a mo sende menya na ntiase mo sende pa ye mo ye yadoye kese nyame onhira mo obi bia wa sende bibi nyankopon hye wanamu onhye ne mama emma obabi o yi free ye bia no nyankopon entonsu papa engu wadwo den na wo ka che mo boa wo obi a wa sende one cd krampo acha ya meka se ni shire Minsu na wo dance nso wusu
ɔhu sɛ nipa dɔm enku ho ate enkasa asɛm ni bi da ɔhu sɛ nipa dɔm nipa dɔm ti den na wo ka kyerɛ mo Actually, this year we don't know. amen ensu ate nyame bɛyɛ obɛde wo ho good morning herbal mixture and na make come for mom say infections wona ya any sciatica mama say sciatica nya wa was warding o say ya papa onimo bi e bia ye no na nipa ne bre no ne ya sciatica no ai osa menstrual disorders ni nyinala good morning herbal mixture na maka santi trip Allah menstrual pains ni nyina good morning herbal mixture no sexual weakness pressure diabetes kidney liver problems ni nyina good morning herbal mixture doctor 3 days also on kasa bebre wo de fabra anase to aduro ni bi na 3 days time with the adansiye wo benya bi out of 40 over the counter wa ta sin kwanta honorable sir akode atobiase dwom ho Mr. Kwaku drugstore we dubiase Mr. JB drugstore wo fumso Francis Mensa Heba ewo edubiase for Dr. 3 days ewo 0246 594117 0246 594117 na onewo entwetwe enkomo numbers no momo number no ebia na afei na watia sister yasemi na opesin obo na patcho number no 0530 507849 0240530 0530 507849 free na anase momo number no yes e dey be agblenyo James Agblenyo Agblevo Akoma FM James Agblevo Akoma FM eno ene beba wo be so ni eye WhatsApp ana say we do voice note bi emayen eye ni tientem se ni ade bia meka no 0246766060 0246766060 ene mi Gucci dress papa bi ai you know our Mikey ade na na twata ade no komu ana ya oyemsa Gucci dress papa very easy easy wear casual but me dey here to say the dress code ankasa maame nani ate no ko na okofa ne niam ne ba unya bi nto wo baabi ya enti the dress code say bra beje atade papa mpaboa papa bag papa ensumade papa bibia papa wo de be kan ho a wo pia ye hu say what dress na code ni nyin ekita wa ankasa dress code no ekita wa ankasa 0244 874 500 0244 874 500 0244 787 4500 0244 87 4500 for the dress code na one no entwetwe nkomo no so owo kumase patase ya Reverend Sia yes sister you say oba wo ho no eniema ekosen am sampanyfo aka asem bi enko no ate hande enko no abituma kasa ma no mpese kasa ma no okay because of our ho a ahye no sunti osusa mse oba ye no obi anim se yakasa o radio so yakasa o TV so ba bi yakasa biya no etuyesa to obi be humi a 200 Ghana oba ma anye na hwe okay ana so obi ba apart from no na se bia me mana kwankyere bi so nkoya akwankyere no so ewo ho asade ene ho ade esese oye ni nyina me de che ni free okay I'm sure but ende me no edi nkomo ebusa na se oba ye no spirit na aware no ene ne da no wa hunu biem also oba ye de up to now on hunu biem ene kra waka okay so na chese nyame ofri adwuma pass ya
ode kwa wieye ewe wieye pam me ho de gise bia na wantu anamo utu anamo de ya eho problems last time. Okay, yenhwe ne say spirit na wo pam no no one ye din no ama ode ne ba nyina yare say sisi asa no ana oba sorry Sunday no na oye kama pa just niji a no de wa sorry dem ho ye Bempah ye ade bia ye ohobi oye bia asa bibia oye bi enti me hu ne nam hu no se nanim ayamobombo no se da me yare pa enti no me ti na se no o ka se wo kra no eka se ba no awo no e de ni tito ne ba ne etito wanga also wo no also wo ntiminka so ahun wo na abeka do ne ba no so na de asedan kenya me se yan na de bia ye mani pa bia no sai ni pa no sa protection and so hwe ne de ebetimi aba amane ne de obetimi hu but ngosi hwe protection no wo protection no so obi de na asem ba owura wo na protection no so san kan protection no wo so according to Psalm 91 also the oti osusu ne hintabia etena twedi ampon nwenase so untino oba o hyerade nwenase entina adeboni de ebi intimento da dia me pese yesre atiefu nyina ema yesestay say ne dabrem a problem ade a wodada mu a nka wo wonto wa no ho de bi enti yesre atiefu ana me hunu se nyamesum nyina no na fare by anything Yesu Kristo kan sen bi o se me da fias o be hwe me yare da ho no o be sra me akomode me no o ma me bibi di menya baabi na no o ma me baabi dai eti ya kanya me sum nyina na fare by pa nyame nipa ni bisa say meja na na wo ba ya ma nya ye ni mu nyina ma wo no se de wa nya ma unuanum kuma no wa nya ma me enti yesre etiefo obia mo no homoden se obetimi asupporto eyeye nua bai na emwa bia omomwa Akoma FM ani onua TV de yagimudi muni hwamoda enti pempenso a ye nua bai owum sesipa no chese ohia help pa na pra bi kra na me kra me se adwene bibi se ye han dan mawa ni nwie yo debi wi ase no se yemfa no se ebi ekomodo no aba me nchen se bi a ekomodo na mama usika se koto aduane a na mfene hye because we di aduane na manasa ekombe sa adubie don enti no me feel se si ade step 1 no enu ni hia ene baby obenya ada enti no e wo se etiefuo nyina amada o ma ye nyina ye ji o mudi ye nim de o mutimi ye so ye ka do ye hunhun a Akoma FM ene onua TV ene Akoma mu nsem de ye nim de mutimi ye etiefo de o mu ye etiefo papa o enkani no kan o se ba Kenya mo ende obi ankenya no ho say chese ba Kenya mo obi ankenya no ho sa na me nchirase ye ba Kenya mo obi ankenya no papa na de chese the road is shaking ba Kenya mo edino yasramo ya jimodi yenim ni amutumi eyo enti obia enkenya no ho na emwa bi obia no obia emwa enti no enne metnas enne okay aye counseling and consultation enti and the bebechri okay yanko Charismatic Ventures honomo na yanko me nua bema Zahara man na no mama say mo boss no mo mfa won toto so mo do to signboard no so na ugina so doctor etie
Otie pa. Enti no doctor mesro me pese me nua be ma de no to board no so me make it a general well-being no eno na me make it na wo work it as a Zahara man na wo muna na ogina so na ye bobo run about unhuza ebe fankasa na bibia boko de boko pa na so e boko na se no wo tata sofu eno sofu ko unity me unzo atete uti enim ade na yesa me di sofu echi o Mishane kakra free. Okay, nice. All the only number Robbie shoulders. Me Godfather pa. Oh Godfather. Why are you? What brand new? My Bempah birthdays. My Bempah birthdays. Chia. Akoma menam fufu bi. Menko Zahara homra. Space ne de wa sie mia ne de obua o me seconda o se oba bia menka nche so ochia o beje na so pa isha ku konda player papa beje na so nti one day me nya time so anaka me meeting ube meeting won next week oba ba me frɛ no se wo mehia wono kwa wo tie nti next week oba mate me to ne kra me chia na pa nti isha ku konda wadamfo say next week bra na wo hu no won chia o ene den na wo maye nana ya medase ewo akonya ode amami na meche tiefo ene ahwefo nyina se de daada eben mede ne pa ewo charismatic nupa your friend Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara man capsules ene hindi aba Mr. ene yede ho komo ene ho adanse pa na ebeso mo awie na yede Zahara Mr. ene Zahara G capsules ene dikan se dro we eye dra oba ene bema ene enom na eye infections eduro kese pa se oye bema na wo ho no wate infection bi te se gonorrhea bema bi wo ho onya infection bi te se gonorrhea na ohuna mane na obre impempi no etimi ma ensansan eje ne bema na boso oboso na ma no odwi na ohuna mane bema bi so wo ho a onya infection bi te se gonorrhea etimi ma ne bema no eso tia na etie ne bema no fowa na efom bema bi so wo ho a onya infection bi te se gonorrhea aya na impempi no so odwonso a na obre na ochim ansa na watimi adwonso bema mesi unu problem edura mi di ho danse akamfo dia ma se beboawo ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules oba bi so ho a wate ennem yare bi te se gonorrhea ama agya no dwonso ya a obre pa ohuna mane asama ensansan abegu na himfie oprekesen oba ko ba bia to waduro bia o se ope Zahara Mr. ene Zahara G capsules oba bi so ho a white ene na betena ama mani hunu no namu owo na se bi ensuo egugu ne kakra pampan wo owo so ana ma nkekaye nketenkete na odwi na oti na obre oba me no tonchia edura mi di ho adanse akamfo dia ma se beboawo ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules oba bi so ho a onya ne mensesa flow no entimi emmeye pace pa no ne moba woduro aye ba ko pe Zahara Mr. ene Zahara G capsules ekira kwan emma bebre adanse so amofre ekache ne se minu madona ebusto me ama me flow no ebeye no adanse a mesanya wo eche ne se aduro na aboa me ama matenka na nyane matenka na me se ne partner to me sign de ne nsa ebo machimpo se opese oye bibia me se mi feel se me ni be bibia no aduro no aboa ma me se matenka pa ti se oyo ba no matenka ewu a adura me kamfo dia ma se beboa ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules ya droi me se daje pa ne nyaye ene ye di nubra efrafraye eye niye enti so odofo wo ho na mpempi no wadwale awie na yese de oho akeka won ketenkete na yese de bibi ene nam ho odofo pe Zahara Mr. ene Zahara G capsules odofo bi so ho a owo weak immune system ono nko de bia waye mre ono nko waye nofo ubo se ono nko yare nketenkete ana edestable no hana dwen ono nko oteki adura obia no ma onya infections a or recover tentam no
obo se ono nko onya yaresa na obre odofo bi so ho a ono nko a wada sesa kakra bi a obo se e wan ketenkete na code because say ne immune system no ayemre odofo adura me kamfo me di ho danse se ebeboa boost immune system no amonya hoden ene Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo giafo na masi ebia na nkomo bi wo ho anasa odofo open no bia ton fa yesisi ade bejo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 sana mai su twa mo screen so ento do fa nkomo bia ewo bia je benya daje a kirekire mu ene wadi nkomo pa odofo yabeko ye memeduro no so a ye fe no Zahara man capsules say dro we meduru so a ba ma bia me se wo so aduro bia so hwempen no enim de ne pa ewo Zahara man capsules mu etisa wo ye bema no wo bo adabrijo wo ye bema na wo weak erection na me se obema no standard erection wo se etimi 20 degrees no obema no entimi ensole enye sa bema me se watie di we drone Zahara man capsules bema bi so ho a na nkomwa no ayemre bema me se uni problem edura me di ho adanse a me bono anopa 2 anumna 2 a eboa me pa me di ho adanse e dia ma bema eye Zahara man capsules bema bi so ho a me se sisi yale ene na betena sisi yale pra no bema me se uni problem we duro aye ba kope Zahara man capsules ekira kwan anu ni adura ebeboa wo bema ko ba bia to waduro bia bia meka me se Zahara man natural herbs enye memeduro na onoma na ho hyehye no bia enye memeduro na niema frafra onoma na me se ayesede yate ensan so no agu so no wakoma no ebo kinkima unim se obetimenya problem Zahara man ente sa eye natural herbs na dia he odi ya ne se obebo na no patu anumra 2 me se omra ya waye ni nyina ebe free ho arafo ya beko ya agura ya frɛ no hindi haba mixture adon fans nana me se ene malaria mixture tatahia Ghana ha Argentina ni wo ba bia me se oko ba bia edro ni dinde hindi haba mixture arafo me se o malaria fever na etete wo no ha wadena na unya honka arafo bi wo ha me se eba de sa na nanum nyina to anopa obia etibia dia okoye adwuma apesika no boso no nko awamoa because yare no etete no hanajo odofo me se uni problem wasia hindi haba mixture anu ni adura ebeboa odofo o typhoid fever na ha wadwen no pe hindi haba mixture say pharmacy shop herbal shop license chemical shop be bia to wadrobia o se ope hindi haba mixture odofo wo sugar level na etete no o de wa hindi haba mixture faka aduro bia onum bia ho na the regulate wo sugar level no odofo bi wo ho me se adwuma wo ye no ogina ententen eche wo ye adwumade odofo fa hindi haba mixture enye wadu anu ni adura ebeboa ni padua no ama ni padua no enya hoden odofo ko ba bia to waduro bia wo se ope hindi haba mixture odofo gina mesini biem ebia na enkomo bi wo ho anase odofo ope no bia ton wo de freye sisi a ye beje so 0246 34 83 34 0248 56 93 35 adafo de bia meka me se me ma yare no embubu endo so enka wonto ho ansa na watini akope charistic nupa ya de bedwa so a ebo adasa ebo afofra ya feno Zahara mixture ene Zahara G capsules ya numboma ebo obi biara boost immune system no ama wa hoden no SP asita asabo etu infection bia se biti se gonorrhea ene Zahara man capsules me say ebo be ma bia ne mantamu ya bono mrane twetwe no se 1 minute be ma ene hindi haba mixture malaria mixture tatahia ene pa ewo maketa ebo adasa ebo afofo ye nupai odofo me se be bia ton aduro bia ya topete ho say ye pharmacy shop
herbal shop licensed chemical shop not for me shop but say na me di mu nti no otadro na obeya dance no waka say charistic adro no eye me da say status aden on farm me de koma committees de Akoma Kelvin open box enti Kelvin bread your friend Kelvin New Jersey Kelvin committees de no or inside okay ne brand no say so ko do America ne mema sama ba fom enti ni ko bi beje na fa send no na say man no mu twi ni di dollar tie ya enye ize o tia dollar na mu twi ni di no say o metu condemn abrofo man no so no mo nim say bibifo man eyi to papa so Kelvin to papa so o hia Zahara he say status mu ni ade de bia no pa bia ti ba adwuma mu ha me nya bi no okay Zahara man enti ai anopa your office wo ti e ba ho nya asem say so pem no adwuma first na one tra one he said you tra one e one tra one say mra na no ye money bi on tra one jam sa on bi debi okay yo nana bilanso say unze ne ba o KG1 this was up ba akwa kan okay nti adano Zahara wadawo ma de ode bre nana bila omo che ya omo amasofu kra bi nti adawo be ba na ya amasofu bi mate me bre ni bedodo say your invitation card no sa kan bi dabi me ne papa sofu be ware sa ai enche kra etiefo ye bia phone lines na tum nana microphone se bosire mu kan bi na ye Canada ye wie course ayenya we chire about spiritual marriage no se owo sa ohaw ni dia sai na wo de ni ti ye o because menti ase sister say me show am mitimi say spirit ma ware no o ye che say stingy man spiritual marriage must stingy or you free just wako pension or to one tell you apeja ya no de ba so oba so ma hwe nka me hu ye de o show obepedie ene midweek aba ya o ha adwen ai pato obetimi afre phone lines no mo amohwe TV na egu so no spiritual marriage o de ye o sen 0243114497 0243114497 0322498035 calls 5 ne ko sign na wo spiritual marriage ayo good afternoon pacho di ni baby akasa free me pacho o was spiritual marriage ni bia na maybe believe that the young could be na I mean but I'm sure and fire possible say dey na yana say I say okay I say better myself no only area ana enemy but I see you know and a pa ono ni dia no ne be da no pa anopa but sometimes anopa ni dia na anopa also to acquire customer no say na no home ko no de no control o di say no me say no ni ko mo no na na ake e mo no so wudi o na ya no yes, it's not about person. Just for yeah, that's it. Good afternoon. Pacho, dini baby akasa free. But of my identity credit. Mpocho yente wasem. Mpocho spiritual marriage will be a. But some when the minute they they feel it.
the mission for the phone. I did. There were the kids now. The film. Oh, say. But listen, the mission for the camper. The kids now. Didn't cry. No one to see. Now, Waba. But now we share Bama swear. Say, I won't know Bama. No, I don't know Macada. You know, any panel the answer when you're bound, Owusuaa answer saying. Anyway, all the sometimes now, make them in Canada. So, why they came to meet me by 5 partners. A day, you pass 5. Hey, me patron, your number, production line, or some what? That's what I do. 0530, no. That's a million. Okay, and your trotty baby, upon ya, I'm sorry for showing us afraid. But my position is not true. Jinaso man cartel right. Jinaso na pen na brana obi ba mbo number na ma. Hello. Good afternoon. Afternoon. Pacho dini baby akase free. Pacho me I'm a fan kasese Madina. I'm a fan Madina. Pacho me ma sesi gida. I'm a 15 years. Now they na free Owusuaa na. I'm not me okay, na say. Oh, my sorry. Na ya na oh, pa boya o. Pa boya na de tin, so no ambo ni pa. Yeah, that's it. Chese, wafa wote dia sister ba ko na kan ye no. Wose so na onam abonten a no hu be ma. Na ye ne so nna onyere be ma no force no fa no kofie nna. Good afternoon. Good afternoon. Pacho dini baby akase free. Pacho medin Emmanuel Jayo me kasa free Madina Pacho yenti o. Pacho this marriage asema mo kan dia ya anokwa pa ebi wo mi serious one. Ebi wo ebi wo mi super papa. Me pacho betimi aka de ya wo akire ye nkakra. Media Kenya starting like the Sumandaye say Nijina Epokesiye bi dan like Akoma say so more that you around kesiye bi pa efumu ebe say so no mawo kade na adane ring na atnia minsa na eyeshi that no be brain and I'm sorry if you see that day no ring no bano na obi ekwa puma our Bempah like Osha Talia white on the big ring na ti e buy that day up to now no so me da me sumo da ye hu nipa no to me ye ba no ye dem out me da no Bempah sometimes I'm a do me da na so a me sumo da ye say me ni ka nipa no da ndada ebia obi wo mini obi da dem wo ira nipa no betina anya ni anwo ade a ni ye no ndaye me hu se mini oba no da na utimi ni oba nkasa utimi ni oba to say normal girl na mo utimi esene pene ne dat na yi ana oba de me timi hu oba semia oba hu ye tani bi oba hu ye tani ye tani na me hu oba hu nye me se ba o ti se be that TV fi me hu nya fakra o da o se na wo ba o ti aya o se no love me de mi da yo nyamamwa good afternoon. Good afternoon. Pacho di baby akase free. Kwame. Nkaje Shaman. Me pacho enti wa Shaman. Pacho. My tradition spiritual marriage. O ti wa na wa nkasa o kondo sa o betwetwe.
Eyebia. Eyebia. Twetwema me no eyebia. Hey. Ofa. Reverend Nesse. Good afternoon. Hello. Yes. Good afternoon. Yes. Hello. Hello. Udini baby akaze fi mi dofo. Me pa so yenti o. Ya, unto ba na mi no kaze. O conflict. Chapter 7 verse 14. Ko odi edisoni bi ni yemen. O ma yibi. Ndi sayi ni a. Fa ma ka yesi ni a. Baba wa mi se asantini. Ta eni bi yesi. Iri konta bi ni. Fa papa at akara uje ni ko. Yes. Ni pala ni jije no. Amu ni na ni jeni si. Amu na ni na ja ni che na se ni ban. Ene sa ni ni jie ni na. Wenyane. Good afternoon. Afternoon, kaka Nunga. Pacho yenti o medofo. Julie. Spiritual marriage ni wo bia na. Ni bi ba madam fu bi program. Eda na ye no. So this sometimes my guess out. Like I say I don't idea me I talk to court 3 o'clock me yam I born idea. Me say some me ka for na don say that one now say the me say fi final me sa. Me this other na we yes sir. Ni ban na so say me I think we see something say you can come in there na but it sometimes I say you don't have it something it's a container for family and I say the one man is a street you and good Akoma no pin na nkwala ni ntimi mu enni nkomo because nkwala ni bebre wo hawo omo hawo. Good afternoon. Wenzimi nyina so. Good afternoon. Afternoon. Pacho dini we akaze free. Pacho friend Charles me free ko. Me Pacho yenti Charles. Who was spiritual marriage ni bia na? Me Pacho, me pese me che me cancel me chiro. Me Pacho bit me ti. Pacho yeti o. Okay. So me ti le say. Me yere. Anytime me ti be an say when kodema me bre answer me manda. Anytime I want this man. Okasa obra so say wo yere no. Ana say the being some yere but na so mfo. You can and pese me the na na ko answer me the so. So me the same I can't believe it say me randa obuto ho na me mase se obeda ya ana me ba me nyansa o pasa o fa me chi ana asesen I'm pese me finish but I say obuto ho na o pedogi but se obeda ya ana me find it I say ya na nyane da na aseden I didn't even think office ko anansa na ten se me dem onye le bre say ya on can maybe I'm not a mutual understanding maybe I na spiritual marriage maybe I fire ya na nya ne de dog na ya ne de we nya counseling ti phone number we na efra wo se wo na ofre free breakum no na no wife nkasa why no time then 50 minutes and me sorry program no so afre okay ba what dey have na say 3:30 one na wa afre
me pacho only nche sesi anya she fa ni eda ya betimi a conference call tu de enya za obefa number no 505 507 okay 849 wo frɛ no so a wo so pɛ ne me kasa wo frɛ free breakum why that's it. Good afternoon, last caller. Okay, your last caller, Emma, your name no ekasa we rent me for ni biem. Na sir and some of us are the any day me nwa no say or say or na mabonti ni hu be ma na be ma no ye na kono. A day otimi ni mema be 5 eda. Na so no na spirit ne de just wo hye be ma mu anaso o hye oba na mu no na pe be ma ne nada. Eno nso so wo ndie yo eno nso wo nsunsuanso a Erade hu ye mobo kwensabi Erade hu ye mobo na masturbation what wo ba wo se me de metwetwe omo twetwe a na mbe mai na ye omo yanso na omo twetwe edin mama obaya wa boto ana nya wi sense wi sense yes. Mama yenu abe ohiamwa pa ohiamwa ifa akonye so chia omo etia ye nyina omo enye opepa do omo akoma ato yeso a omo tie ye da sade ye meka no Awurade bibi ba mu hu niema ekoso ewu wiase ahomete obre masturbation wa semo kandi nyame anim nokwa said the debia meka no se wa muwe na kuma mu ama Awurade a masturbation ko school ni ade nyina ye huhu bebre ye hu bebe ma wo mo do mo ho hyehye wo mo nsa hyehye wo mase mema wo mo twetwe wo mo bema titi ukra de ya na ya reho to say Facebook ne abrochefo no ebi a first no bonse be ma bi apel Facebook TikTok ne ade no abese ope wo frɛ wa opese bi a woni ne have fun sex wo meno eno so ya ade ha adwen pa emre bi na girl bi ka se bi say ma ware de ankenye hwe na story bi okay eno wo ka se da bi ani kunu frɛ na one ne da I phone so. I me catch ne say onyai because ne pempen so no. Ka wa ware wa yo ho ade. Nanso de wuwura esum bi. De wuwura esum bi. Ama ade foforo kra be ka wa brabo ho a. Eno so be treating say yare chronic disease. Men kanesa. E hard drink want mompaye. Mesre nyame se ye nua ba ebra wakọ odinfo kese ho obetumi ebue na ko mama Awurade nsaye den aka no nyame nko a ne timi ebemu a wo dew ye wona chiwade ye de count na ekọ se wantena Awurade na se amampaibo antimi obu okra ka no dwe wo hwa hwa obi enu no apa baabi ordinance sa ko wura ho emema no nso apa baabi no akotwetwe ya reho ayi ase ne ade nkrofo ka ho niema bebre koso batu hu na wo so wo ba ware wo yire na wo de saa eniema no awura ni mu eno so ekoye yare abetena na brabo wo fo so wa no ni hontuo ye ntwetwe ho eno ya ware me kana obi afre say eno de ware odi ankenye hwe enye hwe send the wutimi ko ware obi ko di wuwo ntentem saa pepepe no obetimi ama yare so ententem nsa beka na betena wo so afa bi ko aware ne nkosi aga ba bia beko bia na decide all said obi ka wona ne yire da enye ne de all because of sa spiritual niema na ye de aye no eno no wa atenka ewo ni dipadua ho echen say dipadua na nyame se mu mienu nsia obepe ompe no say enua be ya ye mobo misratiefo baby bia wo bi betwe kakra bia firi na ye mpe baby ma no na
onsena Awurade adom no asese kakai ntumi ma ne ho bie mu die wontimi na na ho adwono se wontimi se wanya ba bia ntena and at times se wonni hweye so a enu so timi de ba because always oni adwumaye oni hwe tu da hwa no waba but we busy na se wo ya ade a eya na yeso ba kro adwaman bofo oni adwuma so mu afa na adwaman no kra na ya fi so obebe fi no na bare enti e ma wadwene nkoso se me nkọ akwasi ho me nkọ kwa me ho ti misre tiefuo se ye mo ye nua ba ye nyina ye nkanso ne mo no na onya ba bi do ka e ma re ho kwa ne wo na okohu wo ne se ye wo papa se ye busumi ene da na ne ho anka wo be ka no bibia wo mbi edim bibia wo mu bi menyawo a menya aba saa ne wiase ati o ye pe oni enyawo a ne de afa oba so na nka wo de odiniti ebeto akwala so etiri so sai wati asemu e bi da da bi etie fo mesremo nyamemwa ye nyina na ye ntumi nyini mfrim empe ba bi ma no ntan no kwa ne ahometesem na ehu kakra de wo ma bi anka e bi achi agode ko tell Emma ebedwagu Emma wo tibi mu efie na justice obi ade wadi obi di abeka de on so an be dududu eti ameka so ma na nimre no so nyempai bofo so bebie kwan ama ne ho ehan abeto ne so na ama obi wo mo bi a watumi na kwaji obi problem be so esade Queen Sabi ya dase abaluchi wa ready ayamfa birthday enchia kese pa enkomma mia medofo Richard Sakwade dodo na nings ye friend no body talapia osode nyankopon onhirao pa we efi wo yere me ene wo ma ni nyina ho no mo se menwe show Ewurade ema wonkwa tenten Ewurade ma usika Ewurade ma wo chese de wuye bia mpaye bia wabo ade bia wabo ho mpaye ache nyankopon onfandom osode miami sweetheart nyankopon onhira happy birthday afei celebrities bestie Abrantie we celebrate bi owo wiase celebrate bi organa obi abore ni bestie no your friend David Osei official David Osei me anso me bestie ja celebrate ye nyina ye bestie enti Dave nyankopon onhira na de mani gi wo no ho ne se okwa akra na okwa program ba bia wo hye bia unya friend Dave I have a program tonight. Can you go with me? Pabam Oshane Mpabo ani so odi wachiko. Oye good ankasa anti David nyankopon onhira na wakoma pa nyankopon pejao na enye sika bebre nyame afese sei na nyame ama ka me pon ya me omomo we nkwa de Dave me mfamfa okon ena nkwa de omomo na ebeso abanso ama mo bi always our best team asenu umumu nyame sure happy birthday David afa yanko reverence ya me do me ka se ohema no sa yana wano ya mefe sa manti do mbe hawo na se o man kasa no so man kasa mo problem mema no se papa je na yo mo ayo o munyina onzo o mu pesi papa je so ma top pressure mo nyina sa Papa je na yo mo bitina Papa je ozo no boys nkasa no top pressure mamo Papa spiritual marriage na obi ane ne de wo hu as spiritual marriage no egumu ahudu bebre na sa spirit bi ane style ope no me ka me tere wo omo wa hodo na sa spiritual marriage wono so no hu se kraman bema e fa ne yonko ba ne hu timi ba nipa anya fa ne yonko o aboa no ne hu timi ba na sa spirit no omo ye dwaman chen nipa o je omo ye stubborn papa omo yo de me kam tere wo ene we de ko ware bidia we wu ba bi nyina be say John ana spiritual marriage no
titiri kura ne emema no a obi ogina bonten pese odwonso a no yi ni be na nyina se obia nhwe bi tenten obi a oka tenten fo no bi oka tete fo bi oka kase fo no obia na hwe bi so honam fam no se oba bi timi hu na ne kontimi do a ahunhumu a ewe wiase no omo do so se nipa ewe wiase ebe sa ahunhumu no Bible so Nyankopon tu won free soro no ebi ko sha asase ase ebi ko sha bepomu ebi ko sha niyamu ebi ko sha mframa mu to mu oba bi bebere ntino movement a omu behu no so omu nipa e kontimi do a ene omu kontimi do ebro so that's on na ma junso do so mayima wayi to bia ima junso gata yi hu yes oze ene junso na keke bet wayi ato ho se obi anhwe the height eno any problem no to obi bia spirit bi eware no efa bi enso yes ade no junso basa basa no so ho ana to say yemfa no se to say ema no no to baby no akoto baby a nze ema no bi ha okoto a je osumpre ne to obi a hwe bi nkonu baby and also a problem pa na come to was sumpre to so bi a hwe bi no ntino yo woni na bi ha and address no mu serious pa because status no story bi omo ye chezem me nufu amo na penalty bi kata no dey photo shoot aba to social media that is where na ye na nanom etete ye no o man tete ye sa o oba de e wo se wo kata wo husie esie so ye wo man bi wo ha o mo dress no mo de nama bonten no enkoyi ntina bebre ho a ahonhom ne etunye bia den aware wo mo no na oba we ye be ma okofa na wo problem because a spiritual marriage will be so a we nipa bia obekwa akofa sa nipa no so nso sa ahonhom no sorry tia o bi so a aduma enkoyi bisika sem enkoyi aware ma ni die onya bi da yare na beba so abonum wiase aduru nyina bi ho ntoda obi na be promise wa anya ade a won sabe kantino etumi no se edi obi so a uhia basa emu odene so na ya na tembe Christopher bi ka se Christopher de ya de akonde na empaibo spiritual marriage na anya empaibo na edi break and lose that anya empaibo break and to krogoto anya fasting anya edi break ana enye nyamena ase a watena che ene edi breaki spiritual marriage no ade bia wona chibade okay eno na util first day assistant na ba ha we say we bisa no na ye ni interview ni ade no we bisa na last time oni bi die o say adano kura wo ba ho spirit no eno die but oba na nchen a na de ade na chiwade ka no ene ewade amana de no ho enye yare na abo no a say free ni tete ntienso yare ade ya no so edidie me pesa me catch you bi wutie me na say wutie me na ntie me keke tuanamon na onso bra ne behume ewade ya don a sabe me tena se ena no pay no ochina anopa nso metena se Kumasi airport runabout me wo Ebukrum estate junction and do wa fresa me number 0244 88 14 55 0244 88 14 55 unami tumi eguso ejuma yeda sepa ajuwa nana ya ze de yeni ya na madun so de ya ya ensam wo wiase o na tete ne yetuefo ani yentie no ye dware gata ho sa biko ye nyini ba ne enim se yedidi a yenkasa ye dware a yento nwom esuo bi wo hokra wo bu nsa wunkom ukọ efuomu a yembo nipa ne din yembo hyrema biko no omo susu se obo hyrema motia ne ade but na omo kan ye feel se omo hayen omutu yefo ani enim se bia me na we de opekasa tetesem what ya say because me kai se na me kono fa me na wodidi na okasa oti me fa aduane no
Oni nim die ntia ni nyina na ye feel say ye de ye fi kumase ne ye de ya ba de ntina ye na wotete ye sa nanso esan de no omomu nim ne ntino na omo kasa nsem no ya spiritual marriage ni say efa wa ho bia na wutie ya wa hu ne ntem obo no odu ne mpanyin fie so ansa na wa hu no na lady ba ko no yima ka fra lady ba ko no say ote ho no ma na ne hu mokomokom ai aso ye nyina ye ti ha ye di nkomo no na spirit na ba ai no ne ofa no ya memesi minim obi a wo minim obi a ne yere nyim no wo a acha 3 months e wo so odi akora no koma ne maame adentia so be hu se ne ban nom ne yere ne no fo ene enya akono spiritual marriage ai oni akwala na echi akora me ne da so wa adwuma mu e ka na wo hu okọ wo shuma onim se ladies bo ha na giant bo ha no mu aka no e wo so oye be ma ai okotwetwe Jesus into no otwetwe esa apenofo e na nofo no ompese ne babenom ne yere nofo serious na se spirit no na eye ne saa se wafa akoda ne se ne kora ti ompese akoda ne benom ne yere nofo ya ni nyina ye but naturally ya wo meme bi debi ompese ne babenom ne banofo ya debi minim ni America siniti tasi won chinofo no sa matotu aka na wo mutu yefo na yentie dua bi wo kra ye ni kwan se nipa di agro wase ye ntade basa enne ye hye ya oje se oba bia nyem anse no hu se wo se me kata me nofo so efise yesusu se wan kata wo nofo so na se obi hu na wo nyema wotimi de asram eto nufu na wo efisa time awro ho na abanyem ya ne betimi ayi spirit ni betimi aware wo e na wo kata ho ayede wa ayede yesuro se ye like asram beto ye betirim anase e beto ye ba ho ntide bia ne ye kata ye ho ya se say de ye ho ya de ye hu pa ne se enni maame ne nku echi se ye nya na kade amfa nkana afede ombe wo no na edini babi echi ene ka se wona na bia wo ye bone ene utua so kana e maame die yemfa se wo woni nam ne ba bi o but a sand ye permanent no eye ne se jama eye spirit no na adane wo se aso eye spirit na adane wo a ya ne se onya no onya ma se kwenti o ne ne ga bia wo ati ni fa ka bo chire wo hie no ko bi na no atete ne ba no ma na yare hwede yesese wa o ti ne no hwe ni so ya hwede yesese wa e ha dwene ye ka ne se entu obi a obi on ma obeka se bia e story ba mo fom pa ofom ana make an Father's Day na eba no but on say I silent yes ran to boy yes resa do fom mo ne fom boa ye nua bayi enti na busha for ya o mo wahene bema oba ware wo so ye ni krom ni sebie se krom pete di una ma ebika jaika na pattern o ya de papa no ayo na ma bi aka say e spirit ni ntina dia yes sister wo mpe no wontu mene ne ndai bia spirit ne wo twekura ya bia wo pa ne se wonhu nipa bi na nipa na fa wo sa ne kura wonti na bema no ye den etete ye nua ba no na wo ba no so wo de na ba wiase ye ya bema no ne ba na wo de na ba wiase no ono so spirit na ha ne bia na wonja akoda because be say wo yire foforo wonja akoda yin fa ma wo yire no ma ne nhwe no na sister yin ho nto no onu akoda abonebo onu a spirit tata no de obeye bia enye yie na se akoda no kwa tetintim ma ye nwane ha spiritual marriage be causes this year ya besre be man be bia wo bia so otie nka na so wo hwe ya omura na ye hwe kwa ya akoda ketua no ye betim na no ho ato na be man so maame ni so obi be boya me obenya ba bia ya wode ni ti beto na ye be adwuma bia ma na ya na areho areho tiefo ye gimude mo ye bi pen ye sremo ya saba mo na so biem mo ye nua ba na onya ba bi mfa ni tintu na onya adwuma bi nye ye ntwa ho na me chia Aaron ba bi owo bia tie
say low keys be cause wa spiritual marriage na bia no ye ntwa ya ho mratew ase ro na abena kunu no na nabila onhwehwe na nabila mo no okay ye ho ade wa na mre kwaso na so mu ti na ho kakra oye Christian na papa mpene o ma kremoni bia wa okay ye dieti ya ono no ye grishin me krom ni ba ono so omu no takọ nti ya antina ono so no dim ko sun ejuma me hairdressing ono grisi for mama de mo hwe ma pa nti me say bia me nye yi ni boni aye ma me nye me ba no se na ya papa be pene ampa so me nye me ye no na papa otu me fifie anya me ya me kwotena me ku be ma na je kama ono kra ni papa be ya le na fidi me ku ni nipa na ohwe no grisi for mama obewu no na ontimi because wa pam me no ya le ami so ni nipa me hwe nti ma papa we be ka che papa se one frame me and pam chowa ni spit ni na ma outside embe fie nti papa frame me sata ma wo 1 month 3 days na papa wo o frame me ba no so me fa no born channel no nim say Christopher ne incremofo ba ko say o ya le da we my sisters 2 year wo mu wale incremofo wo mu bie ntini ambehwem na say me kun etimi ahwe no baby a we du ya me fa no born channel na me koto nsambra na yembu na onum bi na mso na chese ni yi bibie fru me koto cook by na obu onum bi na me na nko wa hira wo sokra ma wukunu no o hira so no frem me kunu ka chese sisi awa ma no kwan se onko wale me na papa ka sa 3 days no wuye enti no nka we die nka papa hira so ma obi ko be ma na kire wodo ni abena yes dear na wana ya nwa Chieron mami Chieron mami nana bila jindi ni ho no sugar daddy ye yumu is me shim na me yini mu nkofa ho na ze oni akokra na etida ene wa mesine ma tuwo kasa oni ni binti me pena no agwe ni ti o ono kwa wa ya we ukuni spiritual marriage ana physical Onya sure say na wa spiritually. Yenya benfo ni awari sunsun ma wade. Na villa wale Eni so. Aaron mama me chia o. Ma sensu me chia no. Me fa nkudum ana obetwen kakra. Min atoms min tin ka se bi ntu de nkudum. Bedase. Abisa ye kudwa so ba ye dri Dank Herbal Complex Limited and American for ede ama wo se ebi a wakwa akowinwi bi tafreboski watafri mu amanwi ya hihye wusim me mo bi edi mesra mo beto ade ko pasa me hye aha wako yinwi wahu enabi wo hono na chese wudi tafri mu sana yade se tese ekuwi akrenyi na hihye wusim nko abetai wa yase wo ba wo pieto ne de to hono mo ni me fita ne na mase wo ba wo je de ai me ma no so yi be ma no to wonsam nyase kan wo ni twi ano na se ye ni na wuntwi ye me ye ne ho wotri se ya yade enti wo mo se candidiasis no mo gonorrhea mo ne syphilis no ba bia wo de wani echire mo Dank Herbal Complex Limited wo mo da roma ene ne nsa yade wo mo eyi ede firi ho ama bibia aye kama wo mo kira kwan enye yira kwan sanse kumase he ya pachi number 2 ene wo mo ebuto santase kwantempon ne so ho wo be hu wo mo e wo ho na bibia nso aye kama City Life Hybrid School ho no wo mo ben ne papa enti wo du City Life ana chese wo du pachi number 2 a wo ne dankefo e kwa akwohie mu na enne mu nsa yade ameka ho asem no ena no Friday weekend na wo ko enu ni sene ma ko yi a ho be hia pa so be hia dankefo na aye yi ma no kwa ede fro se de be ya wa hifie wo no ho be che fan ama bibia nso aye kama
enu achi dank nupa no ebuso ewo edwaman so enti wo de wani chemu ewo pharmacy shops ahodo herbal shops a ade so benya bi ato ama bibia nso aye kama 0266593330 0244017556 eno numbers ya womudi di juma ewo makache Power Specialist Herbal Hospital Dr. Akosia Edreya ena mekamfo no ediama medofo hepatitis B yade na yemuna ni we dada se abasobode ni de waje bebre won wasesa ede egu so enenpo de ahomeka ewo ho se woni a eye bibidro ne kra ja tumi se mani Akosia Edreya we champion eba ne se yes hepatitis B yade no enti eye B C ni di ni yi no eho ena wodi we ni echire mu enwachi liver no ayekese chesesrade ni bi abada bata ho amani ne betumi adia wo siatika yade no age ni pedua no aboso no so ye ho adwuma breaking bones wo boboru bi wodi agobonu bi ebi awo kompo che nko hiri fenso enwachi no africhi ama mempeno enye adwuma mpacho Dr. Akosia Edreya betumi aboa wo onsa yade no ehadwene papa chese winya adwane ni ya enkuni ni so aduane ni so betoma enkuni ni so eyedro we le betumi aboa afei wo kompo no ehye wo na sise titibo agisa wo de wani achiemu ewo ma mi Akosia Edreya na kache na watimi aboa wa na bibia ayekama Bepacho enibi to say Edreya herbal malamis and also malaria fever no eyina kwa fever and with general body pains herbal herbal mixture and also boapa my immune system no ekene enkwamo no mabibia kama jirika jiri no ma no modia jirika jiri no mo kwa je ama mutadwo mu aye den so jini mu nibi be ma no nkwa ejina ho 34 bucket na nso ogum no etimi epeja no mema bi wo hono mo a wo mo mema mogo se kwakwa ye bebe chikele eno ne mane simi kancha mso mani nye ho enti winya jirika jiro ni bia no chese ehwemu bare e dia ma wa bibia so aye kama me pacho ewa e na atena wo so wo bo wa na so won fe esoso wani asani ade ewo mu calf care no e ne betumi aboa Edreya herbal tonic ne so eboa ama woni a entumi enidi wo se mani mu ato mentimi enidi me ba akon me yire na ewe nam ni nada ba na wo behia Edreya bi na etunya ba wo mpo dia ma ne memetimi nom sanse ebeti woni mama bibia aye kama eni ti bia ye to bibidro bia benya Edreya bi ato kumase fonfo mani nchemo ewo fe yase lake bosom to kwantempo so mo just go filling station ena ehye ni mo enkran so eye kwa benya pokuase ACP main road Hotakrade Anaji estate and also Anaji MA primary school no we be Power Specialist Herbal Hospital na ne mama Akosia Edreya akwa akwoto kese for 0244544422 0200383831 Mame fa nko grow for herbal tonic for asye na aye nko ji mojadro we na entumwa mojadro no dadada mojadro no numbi grow fine wa mo no na ya no mo bo no pa cho ne nkora ni ntini e de nyom tumu empanyini se de be ya mo nipadua ne be ya kama na ya de no etu e de fro ni ntini ese numu bi enti ya de na atna osuna enya nkoye no we no show grow for herbal tonic no enhye wo de akososho ne hyese de besia yi nkonya e wo nipadua mu maka cho se mwenu na ho mwenu ntimetimi didi enu achi wonsa enu wonan ayititiri wo bi se anansi acheme se aka cho se anansi de oni police enti wo Edreya ni bi no ebetumi aboa anadwudru a wonyankopon hihye mu no wa yesi yentumi na enti se wanadwo no ntimi enna na nyese Edreya bi ene wanom na aba ne sa anampo se wana apese o hye wo so e wo sa kwan ne so a entempa no se yade bi ene etete wo enti wo na grow for herbal tonic ne bi ene mo ebetumi aboa maka cho se vitamins ewom enti wonum na eyi yade no akwalo na esenso sese ni pedua no ama na ye kama digital herbal clinic wo Kumase amakom runabout one the Bank of Africa enti ho e na grow for Edreya ni bidie mo obenya bi atonenso herbal shops ahodo mo ebi ewo ho no de wani chema obenya bi ato 0244596532 0244596532 grow for Edreya no ebema wo aye fine
Medofo say you mean say what access quick credit any hobiem. Bills microcredits, say no enye quick biem bills. Enti no ye kai woni a ene quick for edi juma enfie bia etwemu a eka bia bemu. Wodi wani chemu bills wonom na kokko yika no edi free wonom a sika no ntumbu sansa adwuma yeku a woni mo 15 years back na won kasa ena say edi ni keke ene ya brade ho maye ne bills microcredit. Enti wodi wani chemu ho sika sam ehon totuo metumi aye kama na afi woni a epeso motie wo modwodie mu so wo mo etimi aboa wo sa abozo heba clinic se men kanfo enfama wo se haman kwa eno bibi djuma e wona so ye woni a edoka ne no ekwan a ne yafa so esa yade yanu aduro e wo kukuo mu ama na hututotuto ya bibi epuru wo hutue bi wonu mbie no abozo heba clinic me betumi aboa wo ama no aye kama typhoid fever wo de wani chire mu ho junso mu yade ho na beboa wo eno mu nsa yade wo mu ka afei we chiri bramo ni sisia eju se yiyi no eno so mu yi kwa edi free wonon erectile dysfunction na mami chiri se daima wane wo kasa wonya me ne ho kwa no na chese ne ho asane na ensuo ne nam ho wawa ensuo ne de we se wuro oba ne mu na ye mu adwuma enti wo mpema bi sa wo okunu bi sa na ne daima no sheda nye daima bi agbogogogo sa no wo be wa na ensuo ne hwiegu a eya Bozo Herbal Clinic ena betumi aboama wo ne daima wo ye no etimi aye kama so mechi akwan e wo Kumasi de chemso all the insurance junction ho pepe ne mpemfo enkasa 0553417752 numbers ya wo mudi ni djuma e wa hweye ho Covi organic tiger nut extra fine powder wakọ agbozo honom ewie no wo be hia atadwesam no se eno so betumi aboa wo ama bibia nso ahyehye ye atadwo nkoa atadwo so ene no no yanyam no se muhu afi papa mesise gu wonu se gele na wo mokono kakra wo ya de mu nyim kakra na de pia no na akwa kogu no age so etimi bua papa ma oni padua no eye kama se de dro we esi ya no ya me nkasa mre na me de ye me de eye me mika e wo ho ne se ni se dro bi wo ho a ne de instructions ato se wo ba wonyem wentimi efe bi nkod anase ma wo mama enkoda emufo Covi edro no entisa wo ba wonyem kura no wo futua so pe wo betinya sebie gu anum wa wo ma akoda emufo wutimi emene bisanse enokwa ni timi bo ma mufusuo no eba ntentem ma no so amonyenyem na wo bi wo ho a waseme nyem mitimi ni kunu enhye mu no egustu ni bido no ama ho aye se tro ba ma ne ba ntempa na se wo ba wuro na bibia aye kama eno achi wo digestive system no etimi boa na me gina so ye me pacho ehu be hia se moja edi ofunsane e wo nipadua mu no ya hyehyehye ne ma ni ye we be fa ha eno timi boa ma nipadua no eye kama etimi na Covi ni bia etimi boa papa woni a epese eyesese woman se girl se boy se man won nyini so mo mpese be nyini se wo mo anyini no eye Covi edro na etumi aboa wo enti wo ba abrewa pan wo sa ba ya na no aboa ma nyini ho nsam so aye kama wo hye so nkonsuo kese no abadodo wo pese wo so tie na bibia ehyehyehye ne ba bi etuo ni gina nafa anantuo ni bi ne ba bi efuo ni so hyemu kama eye Covi edro no ebetumi aboa afei se de mu kan kan ye no wonu ma betumi anom wo ma akoda mu fo nso a eyade se edrono betumi afabi Premium Nutritional Limited wo modern Roma ene yekofa by edema edrein poku trading ewe edum for the men's bar edum with the mamachi supermarkets enso eka ho bi Tech Junction taxi rank wono eyade se obenye edrono bi ato me pacho information bi a ebro de makai so a bomodian friend numbers yi so emame 0200777277 nemo mo pa edrono ba ko ne duduo no etu akwakogu shopper and also number me 0505408862 now nempemi for akasa Royal Homeopathic Clinic Owusuaa kai wo said we name my promotion mu nti yento docket ni mu enti for 50 Ghana cedis per baje card na you folder
na yontumi ensure na bibia enye kama 50 nimu no packages ya wobenya emie free consultation eno ye beye di amount labs ahodo ye kwotwimoja adwonso toda kura ejanan no eno so eye free diagnosis ahodo eno no ye bi free nipadia no eno so eye free eno so echi ebi a nipadia no ago pese yenye massage na ahodo a wo mo beye edi amani na ehye sa 50 Ghana cedis package a wo mo de ema no memo mshane so se edura doctor be recommend edi ama no wo betia kakra nti 50 nachi wo pedi obi bedi di eje care scar obi wo ho edufo be se kuna ni wati 50 minti wo ba no ko na dan bottom wo hye na wi aduro wo pemi free esan so de ne care scar edi free doctor ho emoa nti waji we ni na no na wa hye se wo care sika ene afei de wudi bedi di de ode betaduro wo de ato bag mu se de be ya wo kwa enimguase entumi ema kuma se ha wo mo ewo estimate money junction woni mpanifo ehye mo ho bibia so ebere kama wo mo ye adwuma efiti dwada ekopem menenda anopa no so empem mu kopem membre no so empem 0242951005 0204496212 na ene mpanifo eni nkomo obaya abina na say ye na no prezo one akokora na twempena mpa nka wo nka netuamelo nko no etimika so wo koyi netuamelo no wo bi se netu na yemre na abegu nanim ho na mpem wa yemre ho yeah so adifodi fine adifodi yeah ya fa course patus mo na fafa papa je obeye review na ada mpem nkwa meaning papa je say meaning papa je pena nkwa na meaning fantastic papa je what you more reject sir ya se me ba se se mo ai na na bi la kwa nya bi wa nya bi so so je say ebia energy no egu ahodo wo de energy no wo energy egu ahodo nti opene nkwa say standard standard so the more ko wani mo no the more unyini ne esote dize na na bi la da o senior ze wago 220 a me si ze wago otete ba si se wago ebe kakakwa na onye bium ozo ade na nine be sa no ade na be wo okay Papa J obaya yemfa bi nya serious yeah spiritual marriage in sense me issue spiritual marriage is very very big na me say ahun no mo yo mo do almost papa no mo pe o before obi o spiritual marriage bia obi anyame bo no so be great yes omo mfa no kwa omo hwe wo a bibi da wo so a da chi oba be prominent person no na omo fa o I say so hwa comfort ba bia ho fe so I study a comfort man no wa hwe dia de omo ho fe pa enti no sankofo no eba saa o so ye den na apai ka bibi se me apai nya adwene o se akomkyere entimi enye wo ye fast ni ye gyan nyame asem so no ye akomkyere ni ye a one kasa ko bit ma fight am anako yes so you be a why wadwen se e wo so na obeye gyan nyame asem so abompa ye aya akomkyere ni ye pa e bit me firi so akọ me oso nya adwene e wo ko ye a na wa kyerechire wodiem yesu bae no obeye akomkyere 40 days 40 nights onu kro wie ye na sabo so no hwebe 20 miam anya no what you say entino so mo kasa akonkyere entimi mpam spiritual marriage dia na say bible asem no kan na ne what you say to be mojidi wo mu say so jump pipe no so edi nyame asem so yie pa dia you can fight it and ebetimi ayden every wo so akọ and mame ba akọ ofre ya o kasa ndo nam no ho be makra na ne ho ne de o heti no mu kisi ana no wesa ne de spiritual marriage yeah obi wa no ho ye ne de na o de akọ spiritual marriage what you say ne o kan so ema me yesuro say e man bi wo mu hye no do mu fa hye wa boys ne say scholar there's a spiritual marriage na ba wo so no because scholar no yes utimi hye o ba bi na wo no a person o de no ho ba hye obi one year say feel keke must say you're very careful oh say your body wo no ma ubitimi do ho akoka no okoka na wo ne ma hye ase yes
oru ko ka na bo se na uyo bi a ukọ adwuma utimi yesika ba fie pa uyo bi a ukọ adwuma etimi to wade pa uyo bi ona ma utimi hia nkofo a omutimi ye favor obitimi no apo asempre ko pe but oba bi wo na do ho ko kan pe na sa ne manya de efi ho mini madam for guy bi a na o date girl bi o pe girl no ba girl no so bi akomo no so beton pese obeye de obeye oso ne girl na da ho na adwo na abana girl na so no ote ne won he wo be girlfriend ane ne da ho no wonya sense oba no ti be ma no won what you say it no every girl na nkasa very nice girl o wore na nkasa no ote boy ne won ti madam for de be hye bia wa ye hye de be hye bia wa ye hye emse masa jage na chi dia kadako bosom dia aba be bo ko achi no wo kunu so eti eyade a ekosu bebrebe eti because say woni pe bia sa de koso life mu bia so hu say bibi ye de nyame de bibi a hye wonsa but omo eba sa na no ho beje ade na ye de efiri nsem asai no enti say what spiritual marriage wo so ntina wo hye be ma bia na wo de ho be ko dia say nye wani a wo de personal feelings asai de ewrem because be ma na onu wo ko hye no enye spirit ni eba be yo eye brema na ekwakoye nti wono in a way no uju feelings wo de kwasha spirit na sa spirit sister is on no say brema ne do like spirit ne be do feel it say na brema ne da feelings na kwa spirit no ho e ko ha spirit be na wo kwa kwasha me wa abonte a na me do akofia o say me ya spirit no o ye me uju feelings ena nipa no me fan kwasha spirit enti bi wo mo de abono wo de maame no de abono ho asafo hene nti obi kizi o TV so a no afa mu feel o say make say pornographic materials uta hwe ni bebree ya na we addicted a etimi fresh anema no okay yes uta o say emrofo no ni be bu ho mo ya o mo de to edi wia bebree spiritual thing o mo ye no but wo sha wo for say wo hwe normal thing afia na do da hope na esi wani so na all picture no wo frefre mema ni nyina na obi a mpeke wo ko wonya ba bia nkope afia na wo ankasa o find solutions emma be bria sex toys such as on bag mu nyina spiritual marriage ni bia pornographic materials no mo hwehwe no na mo nya impact wo mo enti no ehye ne bag anytime bia ka no so ko say washroom na be bomo ewie ya on pieda it's Owusuaa when you need yes it means say oba time we wash you ma time ko how no ko lu orun o sha orun ni o bebre no e what they say oba che dwaya no I say oba che dwaya no mpia no the feelings yes bebre sanete obi wa public a big costume back yes member nya bebre ye what you say obi what in the mu we so asensin wo tenteri wa pia ko so semsi titiriti o ye niama spiritual marriage a hang for bebre what you say wo hu bi da me hu bi da but so bi tented kam no aye titiriti yani oba uko cars bebre sisi abonti ya park ho no and maybe we can do the car ya park cars no bebre niama ko so mu obi wo kan no to office krada okura bank ho no washroom no ko shower be yi no mpie no obi nso ye maka obi nso ye no ja bobo obi ra hote say onye ehwe wo ho no pia ba ye say wasepe ne ho awie very serious but the basa hu se oguta mantle enna mpese obi function trim wo asare ne be ko ba oso bia hu se oguta mantle you should fight hard say e be free wo so okay so mo ani e den na efuse na wo hwe feel na sa feel ne ko ni normal feel na nya pew sir oh so we omunya foreplay there be almost half feeling that spiritual feeling what dana wo nya that anxiety omunya foreplay I don't know spirit no omunya foreplay obi wo no ma so oda na okukopi no se wada yo nipa bi wo mo da aya stage wo mo omo ni mo bebe wonnem obi wo ha otimi mo ne wo spiritual sex mu e ma ne ba life yes obi wo no o da ho se ya obi ko timi bua to papa mu odin pa won pa so enso no kwa ne da ho serious o omo mo sa ade no obi wo no ma otimi bu pa timi ba ne na mu nyina se de ase de ne be ma ne have sex no but ne ono kwa ne da ho your spirit ni bo mo ni eden obo ba so a onfa say eye wi na obi wo da ho kwa ewia kwa nanim to nko kekekra no etimi fa no what you say ma member focus ano eden pa nti say experience ni bi wo no ma enye normal obi wo na o the personal eye eden aka ho a di ninya but o say spiritual marriage nti
na say Owusuaa e funny feeling so be man na ko hia na one order no onye spirit oye nipa ukọ club na ade san ya wo ba obi be ya ola na pick ya na say wo de why honey nti odi na chin na ko fie no e won kasa na wo ko and you very careful omom pa anajonante bi wo anajonante onika enso be ko be ade be san ni sika nsusu a onya dropping no on or far akofie because so nam from na o kore nyina there are a lot of spirits almost pia bonten a almost nam e bi pe mai omolai into ohu be man officer o broadcaster also one away you know no I dey o boy raw ohu oba na officer 196 wo kokko kama kokko from kwa more problem so what type be say no mama mfa kwa 0243114497 what's re say no 0243114497 oh problem 0243114497 no I very careful take a course me go hey 0243114497 0243114497 and I say 03224 98035 03224 98035. Hello. Good afternoon. Fine boy. But you last 2 years. The guy, not many I have many houses. But I don't think I don't see no be that. I bet you know about when you're in another. Yes, good afternoon. What's the matter? Na say nyame yi kire no ma ni di. Say the same person number. Na you say ka dey twa wo da yemu kire wo no. Na say na nya bo no. Obi won mo obi say nyame na bi oba na bi. Good afternoon. Yeah, good afternoon, Baba. But you didn't baby free me dofo. Baba, we from HR on the Facebook. But you mean HR? Baba, I want to the day I'm a clone, I'm a secretary, I'm a tab for internet, so no slow with you, the message is me. Me passion matwada ma mesa. Atema minya bra the mekan de no a man polo no omo ha no phone so obo so aye busy name your phone polo ko mama sha want to come about ship no pa no be na you to bia owo you can say options be no phone so ko no phone ni you want say get your man alert ibe na polo don't be na polo me I mean cafe now put your job before over here talk brother so over sure that be done before to polo me here I want to go na pa no so ko bi so mo ta wa ko na me se ko la no pa to me me do ko so polo no say ya say na man polo no mu shebi a man pick the show me man about that's it. Good afternoon. You must say in the phone so there be a lock that there be a pono kwa you ma polo. Good afternoon. I told you baby I can say free. Baby. I told you. That's why I can do on the crew. Last you know be to came no ati no ba no say opia ko fo na de aka nyina yipono pono nkwa na de bo share the link na pono to aso share the link na pono to aso e kana ni tilo e na nko ati no afele oba yeah, that's it.
me say you ma phone so woni mi ma obeye internship e manti na time aso o eso woko waka ha obi anso fa na adwuma na phone so pro no ima be o peke call kra because obi o hono ma na yi na call na eba no picture na da so na ye to yima ohia deliverance so betete me fia metete na ma adwuma no obi ampam na obekọ se emfa no ebusiafo yet me involve obi abiem little say or pamome little pamome free ha ti me sorry e de akonwa na ma little ebusiafo wote reverence anka Queen Sabi the brother banka papa bi wote nka wote adwoafa atinka me am a fresh boy papa je me spiritual brother so we am a spiritual brother ana technician on duty yima ene Paul so ya nado Paul ni prono obi a watu kwa Kumasi be ye adwuma prono se na kwala ni yima no wa kire ni prono adwuma Facebook no Kwesi Beluchi Rasta hofe ono ene de ye koyo ne nana yawo nyami onhira mo pa me producers me able producers nana bi laka tanka me no be deti ene Tafri Bomski Spatus Kwedo sa kodie Tafri Bomski for president no me di de nana ya Owusuaa Bempah chile nyami adoma ye be hia makrao